Kaseng HYC mau pat trong pelang unit kum kadak ini kum kajing hikai ye kena bakin tiar nak babret pathari ke plastik ba kum juru kajing hikai mande khuid kala penlong ye ka clean and pick up program ha ka bakhat prangot ke kena klesium benta Pynïakop tam plastik nagani ki khat prangot ke kena ke klesium benta kan program la samu iki price bat ibon menekong ilong i amritas imli i balai otamadu khatnyau kilo pras pak gram wan ba di 8 kemens imli i balai otamadu khatlai kilo nyus pak gram wan balai pat di kevinson snaitang balai otamadu khatwi kilo ars pak gram ke plastik jadi meladap kini jintang plastik nak kaleng juga seng kala samu di price sehingga dikena bat kumjuru klesium ya kajeng penkular makin kian nak babret pathari ke plastik man lehkhuid ya ka Shnong ka thaw Snaitan semawan cepat uyok hakway poin ruar kg ton bawang ketan balai uyok hakway poin ruar kg bawang baar dokumen imlek kaya khat lai poin khat sau kg yang benar saya bawang menikong Manawan menikong, bawaan menikong di amritas imlek, iyo khatnyau poin rub kendai kiji, kebawa awan. Bye.